Evo prije same izložbe, idemo vidjeti kako su eksponati postavljeni na izložbi, prije nego što dođu prvi gosti. Kako izgleda ovaj velebni prostor Evropskog pokreta Split. Stvarno prelijepi, veliki prostor, velika dvorana, jako visoki strop, Carskoj palači cara Diokleciana na samoj splitskoj rivi. Evo imamo jedan pogled na samu rivu da se vidi gdje se nalazimo. Autorica izložbe nazvala izložbu Šapat duše, polaznica Škole likovnih umjetnosti u Splitu. Ovo je inače naslovna slika, radi se o dva platna koji se spajaju u jedno. Jedan malo i do grafika, koji su također sastavni dio ove izložbe. Dio izložbe kojim slikama prevladavaju trešnje. Na ovom dijelu, kao što vidite, prevladavaju ženski aktovi. Naša mlada autorica Eva Meštrović. Da ne bi bili samo ženski aktovi, tu je jedan muški akt. Iako izgleda da su dva platna, ipak se radi samo o jednom velikom platnu.